أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان للإنسان عدوا فاتخذوه عدو. Ngicela uAllah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. uAllah subhanahu wa ta'ala kwinkulumo yakhe asilethela yona namhlanje noma asixwayisa ngayo. uAllah uthi inna shaytana lil insani aduwa. Ngempela usathane uyisitha somuntu esisobala. Lalela kulalelisise mfowethu nawe dadewethu, wena osenabanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wakho. Namhlanje uMdali wakho uyakutshela ukuthi ngempela njengoba unabanye onkulunkulu awuzenzi wena udukiswa usathane ngoba uyisitha sakho esisobala. Usathane wafunga phambi ka-Allah subhanahu wa ta'ala ukuthi abantwana baka-Adam uyobadukisa ngayo yonke indlela, uyobaqhamukela ngaphambili, abaqhamukele ngemuva, abaqhamukele emaceleni ngakwa-right, abaqhamukele ngakwa-left, ngayo yonke indlela uyoma ezindleleni zabo. So wena-ke osenabanye onkulunkulu zibuze ukuthi wena nosathane nimephi. Ngabe niyizitha zikasathane yini? Wena nosathane niyizitha noma ningabangani? Subhanallah. uAllah uthi ziteste wena. Subhanallah. Walladhina kafaru, futhi labo bantu labo abangakholwa, awliyauhumus shaitan. Subhanallah. Awliyahumut taghut, bangabangani babo sathane, bakhonza abanye onkulunkulu ngaphandle kaMdali wabo. Subhanallah. usathane ubenzani? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat, ubakhipha ukukhanyeni ubafake ebumnyameni. Allahu akbar. Sengathi uAllah ngaseva. Ulaika ashabun nar, lawo bantu lawo bayithando zomlilo, umfiya khalidun. Lalela ukuthi inkulumo yami ibhekephi. Niyongithanda, niyongizonda, niyonginyefula, niyongihleba, niyongisongela, niyongizingela, nigcine la nithanda khona. Kodwa iqiniso ngizonilethela zingane zakwethu njengoba linjalo, ngoba angeke sibhayize sonke, angeke sikhohliseke sonke. Iminwe le njengoba iwu5 kanje ayilingani, so angeke sikhohliseke sonke, angeke sibhayize sonke. Niyoze ningizwe mangithi kunemehluko phakathi kwedlozi nethongo. Niyoze ningizwe, angikuphindele. Niyoze ningizwe uma ngithi mina idlozi akubona abantu bakini noma abantu bakithi basemambatheni abangasekho, amadlozi. Kodwa idlozi yini? Imimoya kasathane, amadimoni, imimoya yeyikhova, imimoya engcolile ebuya ize emhlabeni iziphendule abantu bakithi abangasekho, izokhohlisa abantu, izodukisa abantu, ngoba isebenza ngaphansi kwama-instructions, isebenza ngaphansi kwezimfundiso zikasathane. Amadlozi-ke layo. Ngisakuphindela futhi, wena onomsamo kini noma kwakho, hamba uyokhahlela leso sidleke leso sikasathane, usikhahlelele ngaphandle, ulahle yonke lento, ufake umentshisi, uthenga upetrol mangabe nopetrol, paraffin, ulayite yonke leyo msangano leyo, ushise, ubone ukuthi indlela zakho ngeke zivuleke yini. Lalela ukuthi inkulumo yami ibhekephi. Uma ngempela kuukuthi ngempela idlozi abantu bakithi abangasekho noma amadlozi abantu bakithi abangasekho, le nkulumo leyo ukuthi kunomuntu, subhanallah, oye wangenwa, uyezwa, ungenwe idlozi, akangenwanga abangasekho. Ungizwe kahle, ungenwe idlozi, abakubo bacabanga ukuthi ungenwe abantu abangasekho. Wamthatha uma wakhe wamusephehlweni ukuthi enzani? Ayoba isangoma, ayothwasa. Lalela-ke, njengoba lo muntu lo engenwa abadala, engenwa abangasekho, right, siyavuma-ke, sebebonile-ke manje abala ekhaya ukuthi ungenwe abadala, ungenwe abangasekho mbumbulu,
Angikuphindele, ungenwe abadala, ungenwe abangasekho mbumbulu. Uyamthatha manje umusa kuphi? Enyangeni noma kugobela lapha ayothwasa khona. Lalela-ke into ebuhlungu, mayefika lapha lo mntwana akasathwasi, usefundisa ubuthakathi, sekuthakathwa ngaye, sekusetshenziswa yena lenyanga le noma lo gobela wakhe, usesebenzisa lo mntwana lo ozothwasa, usethakatha ngaye manje. Uye manje usegijima phezu kwemizi yabantu, uye usegijima emaselukuzana emagcekeni abantu ebusuku, abantu belele, ayofaka imithi enhlobonhlobo, kufa abantu bashawe izifo zonhlangothi, abantu imbulelo nje into engapheli. Kodwa lo mntwana uze la uzothwasa. Uthi umbuzo wami, uma ngabe ngempela lo mntwana la ekhaya ulethwe abantu abangasekho bakini, wena omhambisile, okokuqala wena mama akhe, wena baba wakhe, abakutshelanga ngani ukuthi ungayisi ingane laphayana, isidleke sikaSathane laphayana, ingane iyofunda ukuthakatha yangu uyothwasa? Wena abakutshelanga ngani? Siqale lapho, kuwe wena mzali. Wena-ke osuthwasa manje, abakutsheli ngani abakini ukuthi phuma la, isidleke sikaSathane lesi, awuthwasi manje, wena ufunda ukuthakatha? Abakutsheli ngani abakini? Bathule bethini lapha bakhona uma ngabe ngempela idlozi kwabantu abangasekho? Ayigcinanga lapho lengane nalokuthakatha, ekufundiswa ugobela, ekufundiswa inyanga. Sekuyiyo manje lengane umkhovu wala ekhaya okuthunyelwa wona ukuthi awuyothakatha. Akugcinanga lapho, kwafika isikhathi lapho lo gobela mbumbulu, lenyanga mbumbulu ithatha isinqumo ukuthi lo mntwana lona ngizokunika umuthi, uhamba uyekini ngo-12 ngo-1 ebusuku, uyothwebula udadewenu omncane, uyothwebula udadewenu omncane, uyena esizonotha ngaye, uyena engizonotha ngaye, ngifuna umphendule imfene. Uthi umbuzo wami futhi, amadlozi akini, amadlozi akho wena baba, amadlozi akho wena mama ozala lengane, awasezi ngani kuwe azokutshela ukuthi hey, ingane ayithwasi lapha yana yenzisa imikhuba? Yena lo dadu wabo ezomthwebula manje, la madlozi la agade leli khaya leli, kanti agadeni awezi ngani azokutshela wena mama, wena baba ukuthi bhasobhake umntwana njengoba wena uthi uyothwasa laphana, usewumthakathi, usewumkhunkuli, uyeza manje uzothwebula ingane yala ekhaya, uzoyiphendula imfene. Ubufakazi lobo bokuthi amadlozi imimoya engcolile, imimoya yobumnyama, imimoya kaSathane, imimoya yamadimoni, akubona abantu bakini abangasekho. Useyeza manje, usezoconfessa manje, umonakalo usewenzakele, useyithwebulile ingane yakubo, wayiphendula imfene, ngoba semanje seyiqalile lengane le yamhlupha. Yambona ukuthi uSathane unjani? USathane futhi manje osetshela yona lengane le athi thakatha, le yathwebula udadewabo yamphendula imfene, uyena futhi manje osebuya ngalengane uthi confessa, tshela abazali iqiniso ukuthi wena wenzani ngodadewenu. Uthi umbuzo kaShandu, sonke lesikhathi lesi kwenzeka wonke lemgilingwane le, wena mzali uthatha ingane uyisephehlweni kanti uyofundisa ukuthakatha. Abakutshelanga ngani abakini ukuthi ungayisi ingane laphayana, isidleke sobumnyama laphana, ingane yofunda ukuthakatha? Nawe wena nganeke osufundisa ukuthakatha, abakini manje laba bakungenile abasakutsheli ngani ukuthi phuma la, awuthwasi la, ufundisa ukuthakatha? Lengane lesithwetshuliwe abayitshelanga ngani abakubo ukuthi baleka, noma hamba olala nomama, noma hamba utshela umama ukuthi udadewenu uyeza uzokuthwebula kuphendula imfene? Abamtshelanga ngani? Yena lo gobela loyo, inhloboni yenyanga enze njalo, inhloboni yagobela leyo. Niyongizonda niyoze ningithande, kodwa amaqiniso ngizonibekela njengoba enjalo. So umdali wami uthini kuQuran? Yukhrijuhum minan nuri ila dhulumat,
basusa abantu ekukhanyeni babafaka ebumnyameni. Lo mntwana ade ziphilele enganalutho wangenwa leli demoni leli likaSathane, mase ngene leli demoni likaSathane kwamosheka egcekeni. Bathule bathina bakini abangasekho uma ngempela kuyibo abangene lo mntwana, bathatha lo mntwana bamusa lapha kuloyo mthakathi, kuloya mkhunkuli, bafike baphendula lo mntwana lo umthakathi okunokuthi aphenduke abe yithwasa, athwasa abe yisangoma, anqwamba aphothule, abuye azosiza abantu njengezinye izangoma esizaziyo. Nazo eyisebenzisa imimoya engcolile kodwa azibolanga ukudlula lenyanga le eyenze lokhu kulo mntwana. Iseyithebeni-ke ngiyinikela kini. Ngithukeni-ke ngigcine la nithanda khona mangabe nifuna ukungithuka, kodwa nje iqiniso sizolibeka njengoba linjalo. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.